Fela yatu le tunu pele ile mafuta mai le nei afiafi na tulava o lo soi fo manuia ele ngata i tupu mai e fa pe fo pa ia lau fainga ruenga fa mawina le ngang faaftai ina o tatou feilo i fo i lungo peanu ngalo le ea i le tautua le nei faa wau ia wa lava niso por kalame fa tulangaina mo lau mai mwanga o le fa poponga nei o tatou kalama o le Lauao Sinasina ele to ta na malaina ele to fa amtarina fo ia wa le mai mo mai lo tatou tuno o le nei lava por kalama o lo o fesilingi ai au mai ai le to fa soa finangalo o nei o tautua amo tatou matua la to sanga lue le ngata le malo le kalesia fa pe foto to ino no mafio anga a wala la to fa so ia ole afaile ma fetuta iala to pulanga fa ia e me so i fanga lo tato tro o le moni lava ia ole fota lava malona lo o le taimi lava malona swinga tau fo ile la to fa so mai wa ele tutusa taimi lo la to so i fanga ia male tau fo tato ia ile nei vai tau fia lava e fa lau lo mo si la fia malo tato tro ia le tau tu al tato compagnia le tisan wa foi ona maua le nei por kalama ma molio o atu tono mauta malau a silon fia mfaftai ia ua maua le avanoa ia o levan tau sa ili sa avanoa le fionga tavui ia o se taso tina wailonga lana tau tua i to tono lo tato tro a tonu fo e to tele ila to la to te manatua malato silafia le fionga tavui ani lo mea le ua malolo fo i mai ni so ngaruenga ia ai le ngalo le nei tina ila na o nanga ile matanga luenga le leo ia maniso fala tonga lo tau tuai lo tatu todo ai se mai mai mo il fa poponga lo tanu kala mali fiafi ia la fionga tavui sa uno ia fa fela iso tatu todo le kale sia ia msa mo fa fonga me se pa angal tatu televisi ia na tala me fa solo ile ta fa tala nonga malanga fa lon ma lo fa taita puala aftai tele mo ne ia vanoa e tfatalo fatu le maltele o Samoa wao mai ana tupu se yo lava i le pete sili ona la titi yo a o le mfai ona ta watu o to swafa a o sila fia lava le mamalu tele la sunga fa pe foile le mamalu tele le kalesia ma le TV2 sa o mata mai lava nepo kalami o te whaftea foi fatalo fatu le malu tau ofisa sa puana ia fatalo fatu le lautele o le atunu i tinam tamai tai ai me se foi le matanga luenga leo fatpui ele ngalo lava ia auto adiela ma lo faftai ia la ufionga tavu ia se foi se tala ia wai el to tele lava wala to lau si la fia la ufionga ma le tulanga o ia ile nga luenga ma le tautua e ta fo ia i tua e amata mai o e tau mana tua ia na yo tua a ia ai me se fo yo o le fioanga ia po fe fo ile fioanga na soi fua e ai la ufionga ia mata fa so solo mai ai si tatu fa longolongo ia ina i tala bari e fo yo le soi fua o la ufionga ma le nga fa lo aftai ole ia o lo tama o eti o nga po eti George Edward Eves o lona sama o Britania a o lona tina o tama o tau lapu i taua a fe mata tunu mafono ta ele ngalo lo mai tuai sa napu sa fata o lo grandmother na great grandmother a lona tama la tau lapu i taua a napu tu i le taua o ina na e fa na wolo tama sa no fo de li Britania le ala ye eti o eti la na fa pui ya tulio manu ia o tulio manu o le valasin so ai malangi i vai tapu fa popole ngolon tina ya vai tapu mai de o sa patea fa toi ma vini ai sa de ma yava ia ma ai sa mo le oi yo o ngali nei o la o sa fa vai a vele la o ne sa fa vai le o me a vele o lo tamafo e mo tina sa mulmuliane faya o te faya o ngai avele ma mau le tofi o le pule a onga Samoa te eti ma so no foi le malifa le leto soi fone avele ela yo sa ma so la avele
sa o pule o ida ya vele o lai titi yo e lunga la au fe ola mai na wasi tia mai mata ui malifa ina wa ve eti ma pule o nga Samoa ia na la mata ola mai malifa mata ola o nga fai fe au yo edu tapeni so oile ma faulalo maliai ia na le aile so oile ma le o nga Society Protestant Church sa fa pia na youth da ta ilo tama au talabu le youth group ale ang le Protestant Church lo tu fo ile pa lang ya so ya yon mato ola male inai malifa until tau sanga afi sari masefu na uti papa o ti fo se il matama fam talanga la ya ya ulava ya wa to se fulu mato +1 adopted eto a ono ai tama ai lima tene o aulo na fitu o ti lo tama going back to my history o ti lo tama la te primatu o no tau sanga sa o wa o ngale poto lo tama o no te fefe la faya o ngale yo il prima 1 o prima 2 o le o ngale fefe lo vasenga no wa onga le melana le tama na tue lo tama o wa onga malo mafofa le stau sanga ya te to ya onga fo le potua onga lo tama ya o mafofa nga la titi ya o fiu lo tama fiu lo so matue mateo la e fia fefe lo fa ya ya ai te wo maliu ai le utele ya lu prima 3 e o matua ne la o fitu tau sanga walu le prima 3 no walu alea o te alu malo mafofau ile fa matalanga fa le tua na ito posenai ile aso na mario lo tama mato o le lima o ai fine na le fa le tua lo lima ma o malis mai ta ile light fai mai au lo tio yo ai sia langa lo pisa mate fio va ai pa la motu ai lalo papa fa mai na ito la alo fai taulan tusi pisa te le uto le upulana le ya all the time when I went to prima 3 no fa pela okay tu sa foi papa io tu alo foi lana potu le watu wa ile wo io woti o maliu te le lo woti ya tu sa papa o le mela watu o mato to yo vai lima mato mai le uma sava vani mai vai lima e malifa uma mato uma to se fu wai ulana mato tuanga ne matua le foma lancelot walu fit tene matua walu nusila sa fenga luenga sa onga St. Mary's lana na o maliule stene sa onga foi St. Mary's tene matua malesi tama o manusila onga foi fa foma is also a doctor e roma to foma ia so ele malesi tama nalu scorsipi spedi via so ele malestene nalu for my toila o unene because I'm talking about myself I won't talk about themselves yeah to go back le prima 3 le walu malo fi every morning that to sa papa prima 3 wo la vele senga wo sfuto lo tausanga ai oti lo o sole o e lane oina o te bat ai tangi malo tina o la tu leo pe mala wo form 1 o la tu lo fa tina no tangi afa malo tina o ti lane le tu sa ai ota joia le mele e papa papelo le la wo tetso e le tu sa papa mai lo tina o le anga fefe fa longo le tala mario Yesu na matu wa penale na tu lo ma fo tala ne lo tina matua wo ya wo form 1 wo lo le septama so o le po tang ya lo o tangi po a to malama ta mo la me fo fula yo mata alula tof sa mi down form 2 suenga
So enga foi le tu spasi le senga ono senga valu le ta unei senga valu pasi lo su enga a mai o maka o te au Kolisi o Samoa alva temina sa fasala la nga la mosa o la talia tene i le unmoenga tau sanga na lima iwa o mātou lane o au wharue o au te alu Kolisi le pasi o Kolisi e mina le whetau wanga po a i o Kolisi a whamairo tina le ai e o lue le unmoenga a o li neta lea o ngā Kolisi lo uso le pita a whamairo malo tina o li neta o tūli malea o ngā Kolisi ui o tūli teine whaavale valea tele ai sea o maua o ula tūli lo malea o ngā se seanga friends ma o lo ma o ngā lo mwanga tos futasi mātou teine na mua tala ina tama ita i lo mwanga fo if I recall o Rita Hanipale o tau Varu Sia o Cecilia Marina o Tuitofa lea tuimleli whanu o wao o le neta o fo ilangi vavai o lua i pou vavai whanau o ma vavai wa ave o mai o ia mai si tene te wangaru ia tia mai si tene na amatalu mo mai o ma tene le a mosa la fino a mosa fea wai te la mato tos futas ia o te alu o te le fialu al Kolisi o Samoa ia wa aila la umena fai ia o maone o toi fai polo tina i le fefe au la mosa fai polo lo tina matau o a tikeri o lo San Francisco ngā lulue ai mo wolo inala ua vanoa o te sola me wai mate no futu mau le fale o soloi ma tofi i mārua ioi te malona fai a o ngai mārua ia na tanga tu asia na ato lau fala ta se ale of tu ai o le tele ofu le vai lima o sau lo le pasi o sau le pasi tu ale onga o sau o sa o Kolisi o Samoa te le lo po a una nu sa fai te mina le pang o na wa sa wa lu ta Kolisi o Samoa ta malo e Mr Gordon o fai a Mr Gordon o a ulo te sau famol molo o ule e pasi au e sila o ngā lau te alu a vehe o lo tina o na woti lo tama vai le leva no te lo tama le tuata ata fai se me feel sorry te palo e tia mai ui hoi la no ngoa tang lo tau iai su o tama lo la e maua lo ngoa mai ia e mai kua tale la sau e lo la oe te le to e alu la o ngā le muenga la se uso le walo ia o lo uso lai o ai le fia sau la fia la kapi o lo uso na se ama ua she's a very nice girl. Ma te whialo whania. Se ma passion. She loves sports. E ta alola kapi e nofo i vai i sale mua le whanau a vai. Wai la kapi mai nga da teine. O lau te le whialu wai o le alawa e saulo mafofau le ngata la lo walu Kolisi. Alo mafofau lo tina le walu. Walu ne afa fefea. La o lo tamu whai vava ai lava au. Ia o saulo ma o ngalo Kolisi a fifsila ons furu ma o ngalo Kolisi ta silo tau sanga lo moenga ta vui a le se atu sauna o la le uto sia la uto wale o malanga se uto ai ma futa mal fisia le walu lo tina no fo ma tu sa ye lo tau songa e no ya ti pesa sa o ngai atau roma fo mai atau roma fai puipo pa ya ma tu ia malo to ngane la le fo mai wo fo mai la wo fo mai yo so o mato na ia mato te e vai mato ai le mana lo tina tau sanga e ono lua o lai ha o mato siva Kolisi o Samoa la tuto tasin malo la tuta malo le ngoia tuki le vai le malayo Kolisi mai en lo tina la fa mai le fi vai a oi I couldn't believe my ears because lo tina le America ele mastala fai mai mo ia lo tina alu e po no ngoa alu tuki sau tau ma wi lo tina mo o tu e nunga wala o lo uso mo tu ngane to tolu o te au onga mo Kolisi o Samoa o mai lo sa mama ai la sa wala tu ia wa mana tu na o mato umane to anga fai mato mea onga o le tala mato tina mai
to anga fa to mea onga walu papa ele se fa mo ye a wa o fa mo ya o to anga la ia ma le si mea o tato to tasi le tuli o matu o langa o taia uma mauti a mauti le yo le onga oi mauti ala po le tale a fo le fa sa ele matu po vi se tulo mauti a wo e tau susul po pau na me matu te vai mauti le vai ni lauti po ni kofe po na koko sa mo ala moli mal susul yo susul po matu me na fai e tala la fo fa matu fe ala e tale lima o vela le susu te mi fo la na la o man sa un la unga no fo ila lo fai ta talo matu ai fai e mama le lotu ai ngalo ya mama le tai mile ya o le meto me le fai tu mama to fo nga fa tali wifi bai au ne fa so fo nga se mo le lotu tu ma to fa la lo ma to bai la ta talo si lo ma tu a fa mo le ha mo lu ma to fo na amen ya le lotu ma fe ala e mama au popula e mama ui fa mai ui yo mai lo kisi ai lo ya kisi man tu a o mana utu ma to fa su ma to ma to la Fai malanche le Lauao. Lanche falifu. Lanche motele e falawa. Batsitiva. O le se papa. O le tupe mo mal malo ma sintaitas. Tupe na to se mato. Mai tele to tonge mato a oma. Ai lan e to ngani o tina to anga fa fato anga. O ka se tele fato anga. So we have falifu in the morning. Afi fila fa stalo el ma oi. O la festala le mal fam su le termo oi ya ula vai e fatali mai o fo ia la ila to sanwisi o si amo mal peanut butter e ai la ya me na ai la to me ya fesu ya ilo ina o lo fesu ya ina ya te fia la fa pe ala mato anga voi vai ya le e to ai le lo le o le ai mal va henga le yo o le langa na le sa ya e o mato tu ya e fa pena na wo wai o mala o ngale ya mala onga le hat e pela o la vai ina o mo la wa o ma le Congregational Samoa ia on saulo lo sistema o wa o to ya lo tina o saulo tina no mai lo le onga lu au fanga ma tau o ia ale o saulo o so le e ave o ma le sima te in usila o fa telefiano fa mai sau ele ma faina na lo no fona o lo e mama le tuan ia no walu ale ai sa mo ia tapu ala telefia New Zealand ai no wa na avela ba lo so le lo to lo fa e fa me alantala si va io no ate ba ia wa fa tali mama ia no walu ale ma o lo so le la tulo le o fenga wenga tau sanga no toru no walu ai New Zealand ono toru mo lo ngalwenga o le mela na tu mai tia o le ala o mea fai tau loto fui tabeti ala o mea fai pa matua ai la le aso na o sawa in mato ainga I think I was only 15 no saw mate wole le ma sister male nan kamala sister mother Ann e ma sania tu wole lotu vai lima ma tu ave e fungala o mato falsa o wa e te na me o auton alo fai ngai kengi ya tamai fe fa a wolte e fungala au tatu ave ma monike fa mai oi e fa sanga vai nisi o fa va ai pole fua nal tatu o e funga la ia mata ma tu ore fa lo mat fa nga o mata o lo sanga la le sia so so la mai le wila lo uso matua o ia el fa o te sawe e asi mata mo ta fa o ia mata mai no sa ipu susu e se fo susu mata ma meu mamasi ai ma wa leo o kale vai fenga leo o kia leo o te mai o lo ngoa fa o mele fete no foi a vele se lo ena sau le wila ele se longo o fa ke le lo mai a fa wa lo fa a termina te le o te mai leo o te tilo o ka se au le leo o le polo o langa o fu leo o fa pelo I'd like to be like him but I'm a girl how can I be there o le merana o walu New Zealand o la le fa tali la pas
O wai atu sa wali el tama mal tene leo la patrol. To is back malo memory la sort of oh, this is my yeah, this is what I want to be. O walulua o sue. O suenga leo. Ta vuia ole man ia vai ngale wo ye. O le sata u whaamatala mai la wo fionga lo u fale atu kolis. Yeah. Ye kolis Samoa. Ye wa te lo te mina salfa Samoa. Oi. Aiwa. Salfa. Foi fiona so ta ya tu. Aya. Te mila na pan wala wo mo wasina nanu from form 2 from Miss House matofea onga because we were in the A1 class o inala ete nanu ya mo e nanu but e ngai me foi ngai e selenga ngol palangi mo e selunga but it was very good because o nanu Samoa e hao ale nanu palangi mal Samoa foi le wo le ngali o falungo ele e mo ya la yolo mai Ele lo supela. Ele supela. Yo le mini. Ya lela, pa tu ko riso sa. Pa sala. E tu lo vai tonu. English all the time. O le English teacher, ta malo apoto. I was in the A1 class. Hello. La ko lo moenga, la ko le lo se me la ko A1 class form 4. No minko ya le matamati popoto o sita mati na matu wasenga na matu wasenga le e wo fi mata ya le na le mai nan if I'm wrong my girlfriend will say shh as she say ole say it de upo okay say it fa pena fo ya a falon ko sela ngang watch ai selo ve pe e wa je fa to no lesi yo ole le ya nanu Fa ya onga. Ele vai matamaiti kolis. They were 100% excellent. O kale mana na yo fa ya onga. A fa ya onga fo e malama ta mi Samoa. Uma fa pe mai. Any questions from you? E fa ata dia fa onga silunga. Even if you just fa pe atu. O la le winga le upulele dance. Pa fa de geography. What do you mean by dance? Very good. Alelo, la wakakolo ngalele la wingolo dance. I fire la malo. Pe ale face of. No fa me wala la for mato esel mato popotso. He is talking to an empty room because we are so brainy. Oka na fire lo tala. Hurry up and ask any question about this word and that. Kaya lo fire. Ole eu foi lá no meu metal science esse foi malimana e mama lam chemistry biology physics what they like to pick and choose with class feel facility right I heard na me ta tele what malama le me yo ole ana me la ji foi le te no fo ma tau te me nei ata fa lo tu sata me titi fa Vai bem na solvent na é dangerous ammonia it's fa ba ui fa ngai lo fa ma ko ele ya lo down sa wal le best college sa ye se termina no o il fa salanga detention ha le fa salanga le hao ai mo sa detention banga na ele aso na ma watu mo lo tuanga ne le pati mo le aso na ma watu le afifi ma ofua onga lango ma fa ma o la tamu Lau tamu te tele mat fatoa. Ya le mau mai ai mau ma o ele prefect fa mai you are half uniform. Wala o fu tele. La nga ala top life ala wala malo pena fa la so tuangan. Fa mai o ma half uniform. No fatule because it's raining. You know, remember it's inside the ground. It's raining and we can't even wear uniform. For my no, you are still. Te lola al me mali. Ave mai ngole lis. Ata ma lola le na sauti tilo Mr. Lorma sauti tilo po ko nga fasalang pa ma to me na 5 yo. Ave tuta ma lo fa mai. Si lunga lima wa. Si lunga lima fa mai. What was that you were wearing to school this morning? Did you have a yellow top or just an orange, whatever? I was wearing my orange top because it was raining and I covered myself with lava. I had my uniform, the orange one, inside my bag. I don't want to wet it, for my, go home. It's me and my brother.
from my worship over there from my YouTube, go home. Yeah, I'm out of fat. I'm a made of work. We'll go home. What about I'm going to detention? No, going, and I am assessing a wife. What is detention? Really, detention. Or okay, find me a man, and my was it came here, so busy with the Lauao. Also, Samoa. From my Bangalore. She's speaking in Samoa. I'm singing a Samoan song. Ikaw sa iya na sa ngare vai. Ioi, ese malmana yo na. So ifua o ina. Matu taun matu ngala na yai. Fa vai na matu no oti matama. To se fulu matu e uma. Ia mana tama ti foi ngalo tama me sa fata ma ngalo tina me sa vai. Ava peto se fulu matu. Pana mo ile mal tamale vai totas. Esfutas foi talo le po. Es fultas la mo es le pero a facile se sul mat to ngane pa es fultas fu de talo pa me mana bi mama fai sa o fa fatai le tua you can just say fa fatai su o la mai de nei te uma amede uma ale fa peta talo ala te mana tu de su to ngane la na su to na o mali mo ya gala head o de na fai me mali mo lans pitoi koini pitoi ia na o tu le na fa mai Yesu e alofa mai a mama fa manuia na la o su mai a ma to wa mo ka de a ke kirman ma ke na ma kwa lo fingi te lo la oi o le la o su ina na fa manuia na ma to lai le o te fa tu ele balele lo fo le tu e fa fo mai o la o su ina su o mai mama ma to ofu su e mama ofu ma si ofu Masiofu ai volo tina fine na masiofu na la tola va vai su pure tasi o le sifi pure tasi au le ofitawi ma tunu mali to pasala masina le kenya na e watu na mato falo te ai wa matua te ai watu yes se fa mane mato ofuna and that's where we get money tu penai mato te yo mato singo mato mea mana e male alofa le atu e tele uistangata ma te e wo tu e batu me alofa e batu lo tina wa to tele ne tamati awa haru tamalo ati ta voi e na wa ta pena la e malanga i New Zealand sa fa ngo fie lo tina ona e ui la va le salu nga wenga mali fafo tu o to e pe ole la mamba o to ale me ole na e se to io ele fengo fie fo ia o no walu le va alalu o le matua no walu ai tangi rutina no tangi fo o la upana na fai rutina mama o te sawa tausi oi o ya le wala ni na wan am fai atu telefia hal ai fusi o rutina mai alu su sa un aluenga su e mai ayo se me fa file mo alu su ta aluenga mai tatupe o galo te lo la meno ma tu e tala le lotina mo lo ngaluenga mo lo ngale mo e mo wala o sala mo tu pauni o le fale tupe o tangaloa ave esele lus fu pauni e mai ne sa mo e lotina Mawas ya mala utusi afa fosa utusi te tango fo mo no ese tupe to e mai mala tala I am coming back ya no o ida o lo si fai po yo was a prince al matsangi mai tua ya le pata mafanga loa ya awala to fo mai tile sa mo Sasko sip ia to wa nga yo sa tpuala sa lo leo tile ma mai ma fai pipo la tulo tina di fai ponga fai pipo ya pepe no kise ma lilia o mala mo mai mama amamul muli mai ia le ala no foi ya o tele to fia lu se me ana tausi la fa longo le ote a fiu al tatale kulele la lo fai ma vele ma pu fa io ia so ai lo le mala unga luenga a fefsela no iva ina ua pala aulia o fai matamai sai leo o fa alongo lo fa sala la ma tu mai o lo mai e tanga lo ngaria al tanga sa foi le na ve ma puli moi ono refionga moi ono ena mo volta ve mo pepelo o melelo
na mana tua mo ono awa I tausanga I tors fulu lua na au ngai le malo ia wala tu ofisa leo mai le tausanga ono iwa se yo le fixe fulu sa o a mata mai lava le ile o le me va to panta watch house o le pit la o nai a mata ile leo a mata ina basics na e te alu e si solo e voi ya a o ngai fai wana matoa onga umaya ono masina matoa onga malole na sa le ofiso sa le bailifi van for le totonga tu sai ona sai nei fa fita uli light ia o mai lo o ai tupe bank ya so uma tupe o nei tupe moi vai fa le tonu e malona na sa le traffic e bank wa fu ya so uma tupe sa ile le abanu tu le treasury le officer le e bank tu la tu pata le fa ona e o le limas fu wafe to su wafe tupe de aso ala seneta vale e te fiu fa pale ni te fefe lo wale pale e o tupe na le e fai le traffic o malolo na amata loa una ave lunga le ma o matene sa tine o ya Anna Schmidt la o le chief accountant o le assistant sama le fifia ona matele yo mai fai ngalu na ma fio fai ngalu fa le ya ai etele famtalanga kom sina fama ya mato e lo falta maro ya mato fule le va tu an mato fine etele ana popo e fama mato ai se tu e na ma fai le yanga luanga ile tabila le mai le fitu tasi ile iva lua sfurmo tu tausa o yaya il mele ai tasi alto ton o ton ya satini pasi la satini pasila usatin sinia pasila ula fuspa umala ia o totonga tas awa foi foto amul muliane si ti tulang se longa si ti lo tulang fta si lo tong yo o tongila no ye o tonga satin ni temina e tele popolitele la wala te tonga satin ma lesi me ya te o awa yo te fi nga venga o tele e mo e ni tamani but se lo fifia nga ruenga o lo fia halua e sosoani tangata mai le tau zanga lus fulmon tupo totonu i ele tasi sa mo ruenga na fight wa fa ma vai nele ia il sine le na macho lua ona o nga lua le na wa fai uma responsibility a chief accountant ma tas ya to ele ai fo se higher duties allowance fato mau ala o higher duties allowance no sa palang la le sa lo fe mai ya tala no lo le mal administrator terminal administrator sani justa ia tala no lo fa mai ya eta tauna mo sa higher duties allowance inalo terminal na o wa tau sanga fitu ono le na pasila usati ai o le valutas I promote I luta I ele todo e era fine na via as I said pero no fai tu o te va ai la vai ile o ia e fai ya mea uma ai o ia e pule ato no lai e al time ia e la time na le vale na o le vale se fulu ma le vale uno sa a mi mai ia o sani susta mati mani ala su Komiti o le la avea o fa superintendent la silo to langa avea to sivi wa o fa ma wa to malo sai ala avela o fa superintendent to sivi ia temilana ele isu ela sa tinisinia ele isu fo ela fo spa mala manoa e fa mo lunga lo loto o tele mana o ni to finga vave te mana isu e bela su enga ia o pasi ia loa ia lava o una o pasi ato ele se menga se tasi le leo manto fo ile mele na tupu mai o sa tu mo filofi ti mani latu ai no fole komsina lelo ele ia no komsina ole overall commander e no fo le anga tele na matafa yo fai ole ai ole tunu ne te u tupu mai se me o fai ele ton ati mani fo te leo le tofa
Lan me no ye ina lele ya me uma. Ya sa to sa le titine ya, but it was all right now. I hope lele ya me uma fa foi le ti mani fa batala ye le mele mana na oai e o ai e to o mai la to fanua ai o sai mai la base ta mo fai le mele ta mo fai le fai le sa fai ele ngalo ngal tanga le yo na le o ele yo ele ya ma to mena pa wala me o ta ye vai tu la fono i soli la pa wana ma to mo ta fai o le vai o tu la fono o si me o ma ele fai ma to ma lo fa tai le tono la wa fa fonga ile mo li mau male fa so mata go fi ta ma ai nga le fionga ta vo ile va nga mo ele fa mo to li ta ma ile va ye so fo se fa awa pe se ta to fa lo longo e se le ta wa le wa fa fonga ile no so fo mai ye mal fa solo mai le la ile si la vela vetele le o le matanga luenga o nga lue matau tuai fa ta ya tu tu ale ti san fa ta fo ile le va no le fionga ta vo ai tu li ta mai le va ye so fo e fa wa wa ile na por kalama o le Lauao Sinasina. Manutelina la fa so ngal nefia to fa so fo.